kapsat. Nagyaman namin kinadayo mo din aming tatkat at may sa tayo mga magpadayo kini Apo Diyos. Ikatay man pa hindi na para pamadayo kini Apo. So nawaya ba doon naman ipagkaktan kayo kanya? Apo Diyos, nagyaman kami unay, kinikimanan ng undaway, kati-expectaron niya Apo Diyos, nagitinig ko ako kasama kapkamandaw. Nagyaman ang Apo, hindi manan ng kinisirip, pinumudugyan ang tagbabalik ang kagtuloy nga, kinesto, wala hindi na kapatid na natin. When Apo Diyos, itatanag kami, kaya nakatindar kami kita ng skala ng Apo Diyos, mani, kasi kinaibingan daw ako, unudan miti patiki, unudan miti pa nakatupra, kaya ikaw sa Diablo, nagyaman kami Apo Diyos, na Espiritu Santo, midad na ang kanayon, ang pantalina at ganahan. When Apo, yaman at manayan, hindi pa nangaramat mo kanya katangal daw, kasi di pa nakabalin na nagapugin ka. Awan na niya Apo, nunurigat amin din ka. Yaman ang Apo, bindisyon, may bubuk, manipod di ko bingan, hindi na tinatangan. Kagkukwami di amin na dayaw kinatado. In Jesus' name, Amen. So, sa klima nga, tugaw kayo, yan kurang man itang abay mo, God bless you. So, today, we are talking about the process of change. Iti proseso, iti panakabalbalik. Ituloy tayo, jay adan tayo dilastik, kapukasan tayo pa yung nagbas. May papan, iti proseso, iti panakabalbalik. As I had said before, I say it again, that the most important thing we do as a human being is to be born again and to make Jesus the Lord of your life. But once you have been born again, the most important thing, kapapaggan na aramin ng minibiyag mo, jay pa ng pabarong, iti panunot mo, amay alain, iti sapu, iti Diyos. So, iti pa ng pabarong, iti panunot, jay panang sukima, iti sa iti Diyos, nga isu iti maialain, iti panunot mo. Iti panang pabaro, iti panunot, kat saan lang maminsan nga daras, nudigat, iti punos, iti panagbiag mo. So, kabaruan iti panunot mo, nga maialain, iti sa iti Diyos, sakbay amakitang, iti nananay, kapanakabalbaliw, iti biag mo. Amen? No saan mo pabaruan iti panunot mo ang mailain iti sa iti Diyos, awan iti panakabalbaliw iti biag mo. So you have to renew your mind in order to experience a change. So di libro iti Romans chapter 12 verse 1 and 2, basahin niyo mababsa. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed, or be ye changed, by the renewing of your mind. So, kasano mo na mapabaro ka, masano ka ang mabalbaliwan, by the renewing of your mind, that you may prove what is the good, and acceptable, and perfect will of God. So, sikutan yun, ibagbaga ni Apostol Pablo dito na una na kakabsak ko, dawatat ka na kayo agapu iniasi iti Diyos, ipaayo iti magbagiyo akas daton as ibibiyag, na santuan kay makaayo iti matang iti Diyos, na iso iti rumbang pagdayaw yung iti Diyos. Kat saan kayo umanamong iti lubong, nudigat agbalbalayo kayo. So, agbalbalayo kayo. Dahil ibalakan iti Diyos ka na tayo. Agbalbalayo kayo. So, kasano mawagas, iti may isang tao agbalbalayo. Mabalin na kaya mo tagbalbaliw. Anyan ko dito, aramida, takong makapagbalbaliw ka. Kuna na, by the renewing of your mind. Babakan, iti panang pabarong, iti panunod mo. So, iti panang balbaliw, iti biyag. Kaya iso, iti makunang nga, panang pabarong, iti panunod. Kapasan yung pagpabarong kami, iti panunod mo, anyan iti sumarunong mapasamak, iti kunang, that you may prove what is that good. So, dito mo ito mapanagnagan no anya iti na iba. Bayat na magpabaruang iti panunot mo, ang nakaalay iti sa iti Diyos, dito mo ito mapanagnagan no anya ti pudno, no anya iti na iba, no anya ti makayo-ayo, hindi na anay ang pangayatan iti Diyos. So, be transformed or be changed by the renewing of your mind. So, notice, the transformation or the change is begin with renewing the mind. Mangrugi, iti panakabalbaliw, iti biyag mo, babakan iti panangpabarong, iti mamuna, nga panunod mo, ang nakaalay, iti sa iti Diyos. Nagmayat dito yung nasiputan
Kaputan mo pabaruan iti panunot mo anak alain iti sa uwi ti Diyos, dito maten nga mangrugi iti makuna nga panakabalbaliw iti biyag mo. So sa tulang gayang mangrugi iti panakabalbaliw iti biyag iti tao, inton pabaruan na iti panunot na nga nakaalain iti sa uwi iti Diyos. So we are talking about the process of change, the proseso iti panakabalbaliw. Ngayon, kahit tuman ba i-review nyo yung ato ito yung last week yung talong o wagas iti panakabalbaliw, sakbay na ituloy na yung manay. Kami nagmayat na maawatan tayo mga nanay, iti wagas, lukasano, maumay, iti panakabalbaliw iti biyag tayo. Gaputan na mati tayo. Saan tayo nga kalinanagdaang, nga po na tayo, nga when namati akon, nga paman mo iti panakabalbaliw iti biyag, iti tao. So masapol, iti makuna nga panakabalbaliw. Ngamin, ano dagiti namati, nga paman mo iti makuna nga panakabalbaliw iti biyag na. Nganuan niya iti ugali da, di saan dapay nga namat, isumuntang iti ugali da, kalpasan nga namati da. Nganuan niya iti bisyo da, di saan dapay nga namat, isumuntang iti bisyo da, kalpasan nga namati da. So, masapol, iti panagpabaro, iti panunot, amayalay, iti sa iti Diyos, sakbay amatitam, iti panakabalbaliw iti biyag mo. Kahit no pabaruam, iti panunot mo, amayalay, iti sa iti Diyos, iti mo na magrugi, iti panakabalbaliw iti biyag mo. Gamin namati tayo mo na amin. Amen? So, sa atin yung agtalinalag, di basic nga pamati, agbiag tayo, iti pamati, nga mayan nato, iti pagayatan iti Diyos, na umay iti nananay na panakabalbaliw iti biag tayo. Mabalaan iti ka ng susukiman tayo iti sa iti Diyos, iti yung mabalagnagan, na nalintag tayo kaputad na tayo iti Diyos. Kat agbibiyag tayo taktan iti kinalintag, babaan iti parang pabaro iti panunot, na nakaalay, na kanayon iti sa iti Diyos. So, i-review tayo iti ato tayo iti last iti talong, nga wagas iti panang proseso, iti panang kabalbaliw. So, the first step you have to do in the process of change is to make a decision to change. Ang desisyon ka nga agbalbaliw. No saan ka nga desisyon nga agbalbaliw, awan mat iti panakabalbaliw iti biyag mo. So no kaya mo iti agbalbaliw, masapul nga agdesisyon ka nga agbalbaliw. Agdesisyon ka. And that decision is a decision to renew your mind and a decision to change. So notice what he says in the book of Deuteronomy chapter 30 verse 19. He says, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life that both thou and thy seeds may live. So choose life that both you and your seeds may live. Pilyang iti biyag, taplang biyag ka, sigatin iti pamilyang. So kunan ni Moses, ingkabil ko iti sangwanang iti biyag ken patay, iti bindisyon ken lunod. Ngayon pilyang iti biyag, taplang biyag ka, sika ken iti pamilyang. So una na, I have set before you life and death is there, blessing and cursing is there. Therefore choose. So agpili ka. So you have to make a choice. You have a free will, moral agent. Waya-waya nga agpili iti dalan na kaya tunga papanan no kandigit no kanawan, no nailat no nalawa, no iti biyag no patay. Ngam kuna ti Dios, pilyam iti biyag. Tapna biyag ka, sigatin na iti anak mo. Kuna man pilyam iti biyag. Praise God. Hindi ko lang, kaputa pinili iti biyag, kuna iti biyag, agbyag ka, sika, ken iti anak mo. Umay iti biyag, iti tao, namang pili iti maunang nga biyag. So, adaging ka iti desisyon. Adaging ka iti panangabalin nga desisyon. Saan nga iti Diyos ang desisyon para kin ka? Tandaan niyo ito. Saan nga iti Diyos ang desisyon para kin ka? Saan nga nitatang mo ita ang desisyon nga para kin ka? Ngam iti Diyos insuro na no anyang iti pilyang. Insuro iti Diyos, pilyang iti biyag, tapno agbyag ka. Ngam saan nga iti Diyos ni sino dahil abong mutak no pasunod na ka masunod kanya na no di ka insuro na no anya iti aramida. Kat kuna na agdesisyon ka. Kat pilyang iti biyag, tapno agbyag ka, sika ken iti pamilya. And then, I love this scripture in the book of Joshua, chapter 24, verse 15. He says, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your father served that dwell on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So, wala ni Joshua, siya initi pamilya, agserbi kami iti Diyos.
So wala ni Diyos, wala ti pagarup yung ka kasi kag-serbi, iti Diyos, ano man suway, iti so amin nga dak, agpili kayo gurot ng tangal daw, no anya iti pag-serbihan niyo. No kada iti ribungto, di Diyos, wano iti Diyos nga naman suway, iti so amin nga dak, ngam siyang kiniti pamilya, agserbi kami iti Diyos. As for me and my house, we will serve the Lord. So you have to understand that you have the right to choose. You can choose the path that leads to life and the path that leads to death. You can choose the path that leads to hell and the path that leads to heaven. So adaging ka, iti desisyon. Kaya kayat mo, iti biyak. At desisyon ka, gunudang iti biyak. So masapon mag-desisyon ka nga una, noan niya iti kayat mo nga pagbanagan iti biyak mo. So change is a choice. It is a decision you have to make. Dahita iti panakabalbalik. Panagpili, kaya ang daking ka iti desisyon na agpili, noan niya iti kayat mo apilian iti ka. So the first thing you have to do in the process of change is to make a decision to change. No kayat mo ikagbalbaliw, masapang nga desisyon ka. And that decision is a decision to renew your mind. Pagpabalo iti panunod. Kaya desisyon na agbalbaliw. Ngayon na hindi pa nakabalbaliw iti biyak mo. No, desisyon ka na mayan nato iti makuna na pagayatan iti Diyos. Gaputa pagpabalo. Huwag iti panunod mo anak, alay iti sa iti Diyos. Umaykin ka iti pagayatan iti Diyos. Kat desisyon mo, kat mayan nato iti pagayatan iti Diyos. Kat iti magdan nga mangrugi, iti makuna nga pa nakabalbaliw iti biyak mo. Amen? And then the second step you have to do in the process of change is totally turn your will to God completely. Italag mo, iti pagayatan iti Diyos, tapno iti pagayatan iti Diyos, iti mapasamak iti biyak mo. Diyan pagayatan iti Diyos, iti agal iti biyak mo, saan na iti pagayatan. As ko na nagdilidro iti Matthew 26 verse 39. And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. So di ako Isus na tagtaranak ako na Ama, numabalin ko mga araytoy, apa nagsaga, bakit madayo pa niya? Ngam no pa'y kasta ako, Ama, saan nga di pagayatan iti masurot, nudigat iti pagayatan. Not my will, Lord, but your will be done. Because when His will is being done in your life, di tamad tayo nga adda iti nagpintas nga pagbanagan iti masakbayan iti. So if you want a change in your life, you must submit your will to the will of God. Not my will, Lord, but your will be done. Kaya kung mapasamat kin kayo iti pagayatan iti Diyos iti biyak mo, di tamad tayo nga adda iti nagpintas nga pagbanagan iti masakbayan iti biyak mo. Amen? So if you want to change in your life, you must submit your will to the will of God. Because when His will is being done for you, you are going to be end up at the right place at the right time, doing the right things. You are going to be blessed, you are going to be prosperous, you are going to be helped, because you are saying, God, I lay my will down, and I want your will to be done in my life. Not my will, Lord, but your will be done in my life. Kita mo, di tamad tayo nga umay, iti na anay, mapanakabalbali iti diagyo. Mano ka na kayo tibayat nga man anay, mapanakabalbali iti diagyo. Nagito'y nagiti pagbagay ti Diyos, naranido tayo. When namati tayo, ngayon panag nagkamo talaga na namati ka. Gaputa ti talaga na namati kiniapo Diyos, nakadipindar kin kwa na, agpanuray kin kwa na, agpaidaran kin kwa na, nga iso na lang iti unang adda, iti panunod na iti amin na, kung talaga nga namati ka kiniapo Diyos, uray pa iti panagigimong sa ganaham na kita. Sa ganaham no ka sa nung apresyanan ni ako Diyos. Ngayon ito, dinggam iti sa iti ako, wala po, ipagayatam, iti masurot. Saan nga iti pagayatam? Saan ko mga dati pagayatan, iti matang ako Diyos, iti masurot, iti pagayatam, iti masurot, iti biyag ko, tapos mga gat na nananay, nagiti sasaon. So, iti pagayatan, iti Diyos, dinggam na nalaing, iti sa una, amen? Saan nga pagayatan iti Diyos, nga matulog ka naman na mga may burbulay, iti sa una, iti ako. Iti pagayatan, iti Diyos, iti biyag mo, kat sukimatan nga nananay, nagiti sasaon na. Kat intun sukimatan nga nananay, nagiti sasaon, iti ako, dito yung umunag, kin ka, iti panakaw. Kat umay, iti panakabalbali, iti biyag mo. Amo yung di problema ng mga pahingawan, hindi pa nakabalbali, hindi may sa mga tao, mga Kristiyano, nga isulat ta nga iso paikit din, iti agbalin nga baka itikulang dagiti saan nga namati, iso paikit din, iti gapuna nga sa anda nga kaya, iti umay makigimong dagiti nagduma, gaputa makita dala dagiti makigimgimo, well, gaputa saan nga umununag ka na po na dagiti sa uwi di ako, saan nga mapagpabaro, yung panunod daan na kaalayin iti sa uwi di Diyos, isot gapuna nga awan, iti pa nakabalbali, iti biyaga. So, no kaya mo iti nananay ka pa nakabalbali, iti biyag mo. Italag mo iti pagayatan, iti Diyos.
saan na iti pagayatan ako ti maso, kundi ka iti pagayatan. Kaya once na ti pagayatan iti Diyos, iti agar ari ti biyag mo, di tamaten, nga awan iti makalapad king ka. Adda iti pamuspusan, iti amin nga balag nga pagayatan iti Diyos. Ako iti pagayatan, saan ko nga baybayan ti panakigimo ko? Saan nga mabalin nga malapadanak at talo nakigimo? Saan nga mabalin nga malapadanak at talo mapanagdayaw nga mangitanok iti nagan? Nagado na iti mutos, kagkarando iti jablo ka nagiti nga tanda. Nga manglepas iti mauna nga sa uwi niya. Ngayon po na iti Diyos. Kumita ka iti sa uwi niya. Taklo na iti panakabalbali. Taklo mo na ako. Saan nga iti pagayatan? Iti masurot. Nudigan iti pagayatan. Iti biyag ko. Amen? So that is the second thing. Second step you have to do in the process of change. Totally turn your will to God completely. Italad mo iti pagayatan ng Diyos. And then the third step you have to do in the process of change is possessing a strong desire to change. Possessing a strong desire to change. Gunudam iti natikto at taligagay nagbalbaliw. Gunudam iti napingat at taligagay nagbalbaliw. Katag panuray ka iti Espiritu Santo. Iti Espiritu Santo, iti sao iti Diyos. Gabuta ko na iti John chapter 6 verse 63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, Espiritu, kat iso iti sao iti Diyos, kano akaklunam iti sao iti Diyos, iti Espiritu iti Diyos, at talinanad matin ka, umayamatkin ka. So, at panuray ka, iti Espiritu Santo, na iso iti sao iti Diyos, takno idalan na ka iti Espiritu Santo, and give you the desire to do what pleases God, and you can possess the desire to change. You can possess the desire to change. Magunod mo, iti tarigagay nga agbalbaliw. Tatadaan naman ito. Saan ka nga agbalbaliw? Kaputa kayat ni kabsak mo agbalbaliw ka. Saan ka agbalbaliw? Kaputa kayat ni asawa, uno kayat ni tatang, uno ni nanang mo agbalbaliw ka. No di ka agbalbaliw ka, no tarigagaya, iti agbalbaliw. Ngayon tandaan na, kung niya iti pangigamarang iti biyag mo, kat iso ti mapatawag na tarigagay na iti puso. Ngayon niya iti pangigamarang iti biyag iti tawag, kat iso iti mapatawag na tarigagay iti puso. So nigaman mo iti biyag mo iti pagayatan iti Diyos, mapatawag mo iti tarigagay ng pagayatan ni Apo Diyos. Amen? Ngayon nigaman mo iti biyag mo iti pagayatan na iti ngalubong, mapatawag mo iti tarigagay ng pagayatan na iti ngalubong. So your change will be in line with what you have been giving your attention to. Nakadepende. No, anya, iti pangigamuram iti biyag mo. No, kasalungan ka umay, iti panakabalbali iti biyag mo. No, kaya't mo na nanay iti panakabalbali iti biyag mo. Igamar mo iti biyag mo, iti sapo, iti apo. Amen? Once kay gamar mo iti biyag mo, iti sapo, iti apo, sa timang trigger, na magdag iti panakabalbali iti biyag. Magunod mo iti tarigagay. Na pingat nga tarigagay nga mangtag iti panakabalbaliw iti biyag mo. Amin tayo, kakapsat. Kat adaan tayo iti tarigagay. Adaan iti tarigagay, iti puso. Amin nga tao. Awan iti tao nga awan iti tarigagay, iti puso na. Nang siputan nyo rito, kaadwan ka na tayo. Kat sanda nga mo, no anya iti naggapuan, dahi ta tarigagay, nga adda iti puso na. Nga mibagat ken gatata, nga tinaggapuan na kita katarigagay nga dali na puso, ket nuan niya itinangigamuram itibiyag. No tarigagayam nga padayawan niya o Diyos, tarigagayam maganamit ka nagiti na ibang, dayta ket gamin ingamar mo itibiyag mo, iti pagayatan niya ni Diyos. Numadaan ka ti uwaw ken bisin ka nagiti sasauwi ti Apo dayta ket gaputa ingamar mo itibiyag mo, iti pagayatan ni Diyos. Ngem no siputam dito, maawanan kin ka di gagalay-gayam. No, may pagdiban di apoy niya. Lagi ba? Siputan na ito. Awan ka. Saan ka nga nakakunik? Ija sa uwi ni Apo. Nga mangtagting ka, iti kinapingan. Nga mga anak, maadaan iti tarigagay. Nga mangipatumpal, kanang ipagayatan ni Apo Diyos. So, gunudang iti napingan at tarigagay. Manipod. Kadagiti sa uni Apo Diyos. Kadagiti matan nga madaan ka itinananay ang panakabalbaliw itibiyag. Kas kuna na gilibro iti Philippians chapter 2 verse 13. God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases God. So simulan nyo rin iti Diyos kat adda itang aramin na itibiyag mo. Ititad na iti tarigagay iti panakabalin ang mga ramid iti pagayatan na. Ititad na kin ka, iti tarigagay kin panakabalin ang mga ramid
iti pagayatan iti Dios. So aday iti Dios nga mangitid din ka iti tarigagay ken panakabalin. Apay nga itid na iti tarigagay ken panakabalin. Gapu tayong gamar mo iti biyag mo iti pagayatan iti Dios. So di Dios ket adat aramidan na tilikudan iti saan nga makita. Yung urnos na iti banbanag nga pamurkin ka para iti masakbayan nung igamar mo iti biyag mo iti pagayatan ni Apo Dios. So gunudang iti tarigagay nga nagapuman ni mo iti Dios, babaan iti parang pamarumi iti panunot mo, anak alain iti sao iti Dios, ket itaman kan nga umay ka iti tarigagay ken panakabalin nga mangaramid iti pagayatan iti Dios. God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases God. So sino ti mangmangtagking ka iti tarigagay? Kuna na iti Dios ititid na iti tarigagay iti puso. Kasano nga ititid iti Dios iti tarigagay iti puso? Nung igamal mo iti biyag mo para iti pagayatan ni Apo Dios. So saan nga maadda iti tarigagay nga pagayatan iti Dios iti puso? No saan mo nga aklunan iti kinaimbag iti Dios iti biyag mo. So diya pa na nga aklun mo iti kinaimbag iti Dios, diya pa na nga pa-pressure mo iti kinaimbag iti Dios, diya pa nagyaman mo para iti trabaho mo iti Dios king ka, diya pa nagyaman mo iti salon at ipapaay ni Apo Dios king ka, dito yung ipapaay iti Dios pa king ka, iti tarigagay iti puso. Amoy yung Diyo na Psalms chapter 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Dahil dapat saan na kahit na sa kuwan, ikan na kanya ang ibalay, ikan na kaya ilugan, ikan na kaya di kaya pagayatan mo. Ito iti Diyos king ka. Diyan tarigagay nga dali ti pusong. Diyan tarigagay nga nagapukin ni Apo Diyos. Saan nga diyan tarigagay nga kaya? Nakilosan. Nudi ka diyan tarigagay nga nagapukin ni Apo Diyos. Mabatay iti pangigamar mo. Iti biyag mo, iti pagayatan ni Apo Diyos. Hindi ka mapatawag king ka ti tarigagay nga nagapukin ni Apo Diyos. Kaya diyan tarigagay nga nagapukin ni Apo Diyos. Isunod lang iti tarigagay nga tarigagayam. Kaya una na, itid na iti tarigagay iti puso. So God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. So dahil tayo karamidan iti Diyos iti biyag mo. Lupabaluam iti panunod mo, amayalain iti sawi iti Diyos. Di tamatan nga iti Diyos iti namantin ka, iti tarigagay, and panakabalin nga mga ramid iti pagkaitan. Para parang man niya. So that is the third step you have to do in the process of change. Tuntudan, ipinapingat at tarigagay, hindi pa nakabalbalik. And then the fourth step you have to do in the process of change is deepen your knowledge base. Deepen your knowledge base. Paunagang iti kondasyon, iti panakaam mo. Sa lumawagas na paunagang iti kondasyon, iti panakaam mo. Pasti man iti kunan na iti libro iti Hosea, chapter 4, verse 6. My people are destroyed for the lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. So dati kalapsan ito kamay ni Diyos. Ang nagititag tao, kaya madadakal da, gapo iti kinakurang iti panakamo. So naawan iti panakamo, iti sa iti Diyos ko na iti bigam, madadakal ka. Nagititag tao, kag madadakal da, gapo iti kinakurang iti panakamo. So madadakal da, gapo tasandang amo iti Diyos. Madadakal da, gapo tasandang amo, no niya iti nakasulat, iti na ito yung libro, iti pagbasahan iti niya. Kaya kuno iti Diyos, gapo tayo reject da, iti knowledge. In-reject na ti panakamo, i-reject ko magkita. Nagtati ko na niya ako. I will also reject thee. I-reject ko mag-isuda. Gapo tabi na liwala na nagiti sao, paliwala mag-ita. So titao at madadakan, gapo ta saan na nga mo iti Diyos. Titao at madadakan, gapo ta saan na nga mo iti Diyos. So when we talk about deepen your knowledge base, we are talking about intimate relationship with God. Ito kaya mga paunagan iti kondasyon iti panakaam mo, masapol iti nasinad ang relasyon mo iti Diyos. So titawag at madadakan, gaputa saan na nga amu iti Diyos. Kaya ado naging nadadakalan, manipod iti sakit, gaputa saan da nga amu iti Diyos. Ado naging nadadakalan, manipod iti problema, gaputa saan da nga amu iti Diyos. And there are people who are living in poverty because they don't know God. People who are broke, busted, disgusted, people who are sad, broken, and depressed because they don't know God. Ngam no among iti Diyos, no bibigam iti Diyos, no agpanuray kinagpaidalan kay iti Diyos. Di tamatan, nga patigran na ka, papigsalan na ka, pabilugan na ka, parigdalan na ka, idalan na ka, ken ipaay na, iti panakabanbaliw, iti biyak mo. Amen? So deepen your knowledge base. Paunagang iti pundasyon, iti panakaamo. Paunagang iti pundasyon, iti panakaamo. Kasar mawagas, babaan iti panagpabarum, iti panunot mo. Amayalain iti sa iti Diyos. Kat itamat
nga ipaay iti Diyos, tinananay ang nakabalbalik iti diyan. So that is the fourth step you have to do in the process of change. Deepen your knowledge base by intimate relationship with God. So kung hanggang iti pundasyon, iti panakamun, babaan, iti nasinad ang relasyon mo iti Diyos. Then the fifth step you have to do in the process of change is look into the Word of God as a mirror to change. Look into the Word of God as a mirror to change. Kumita ka, iti sa uwi ni ako, akas sarming, nga ipakita na iti reflection, iti panakabalbali mo, iti diyan mo. Amo yun kumita ka, iti sarming, makitang, iti daita nga sarming, iti reflection, iti physical nga baging. Kaya kung anyan ti makitang iti daita nga sarming, ipaspasimudaag na ti kinapudno nga itsura, iti physical nga baging. So kastamat ko na iti Biblia, nga aramadan na dahil iti Biblia, nga iso iti sarming, nga nung umita nga iti daytoy nga sarming, makita mo dito iti reflection, iti pudpudno nga kasasaad iti espiritual nga biyag mo. So no kaya't mo nga makita, iti kasasaad iti espiritual nga biyag mo, kumita ka, iti sarming, nga iso iti sa iti Diyos, kaya dito mo nga makita iti kinapudno nga kasasaad iti mapuna nga espiritu. Kaya kuna na, nung kanayon ka nga kumita iti dayta nga sarming, hindi mo man nga makita nga sumayaat iti biyag mo. Kas pangaligan nung kumita ka nga kanayon iti dayta nga natural nga sarming, di pumintas mat nga pumintas iti itsura. So nga karang iti naayat uno na hilig ang sarming, ay kat pumintas daman ang pumintas, kat uta sarming da nga sarming. Nga nakakaisar sarming, ay kat ano niya na itsura, isulat at itsura. Hamo nga makita, ano niya nagirugit, hamo may kat, makakada binubungan, bitbitin, rinumor ka, kat ada ti panakagkatawon, at saan kagawin nga nagsarming. Nga, unay kilig ka, dahil iti kanayon nagsarming, kat kumintas da nga kumintas. So kas kayman, nung kanayon ka nagsarming, iti mapuna nga sa uwi ti ako, hindi mo nga makita iti kasasaad, iti espiritu ti Diyan mo. Kat nung kanayon ka nga kumita, makita nga napintas, ito nung kumita ka, makita nga napintas, so kumintas nga kumintas. Iti kasasaad, iti espiritu ti Diyan mo, babaan, iti panang kita mo, iti sao, iti Diyos, akas sarming, nga manipaay, iti reflection, iti panakabalbaliw, iti biyan mo. As ko na nag-ilibro, iti 2 Corinthians chapter 3, verse 18, kas timan iti ko na na, but we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So, na amin tayo kag-awan na, bumi tayo pa na. Kaunag dito eh. Ilaw na magpupada kayo. Kahit nga sa awan tayo babae ni Tidaan. Tulang kada tayo hindi parang lintag. Awan tayo Tidaan na lintag, na wayawayaan tayo. Na ikatan dyan na ipulaak. Kuna na, nga, amin tayo kag-awan iti apong iti rupa na. Kumikita tayo iti sarming, apakailayawan iti apong. Kat mabalbaliwan tayo, isuman lang alaga. Una na, are changed into the same image. Mabalbaliwan ka, isuman lang ang itsura. Isuman lang, na yung itsura, una na, nung kumita ka, so mas pakaligan ka na kayo. Nung kumita kayo, ginatsa nga mas kami. Nagbaliw ka ng itsura kayo, isulatan ng itsura kayo, di ka rin. Mabalbaliwan ka, isuman lang alaga, from glory to glory. So, kastamot nung kumita ka, iti sarmi, na isuti sa uti Diyos, mabalbaliwan ka. Nga, iti pakabalbaliwan, isuman lang alaga. So, anyan di kayo nakasawan na iti isuman lang alaga, nga mabalbaliwan ka, nga isuman lang alaga. Ngamin, inawat mo ni Apo Isus ka, sa Apo kay mangisalakan mo, dito yan na nagtalinagkin ka ni Kristo, kat nung kumita ka ti sarmi, oh, ada kanya ni Kristo. Ni, nalintagak garon. Anda kanya ni Kristo nga nalintag, isod ka po naman, nalintagak. Wow, agyaman ang Apo Diyos lang, palinang ka nalintag, gapo kay ni Kristo. Gapo dyan ang pasan ng naramitan ni Apo Isus ibigyato. So, nakita mo, na nagbaling ka na nalintag. Are changed into the same image from glory to glory. So, bayan tikit kita ang hindi sa uti Diyos sa pakaidedayawan na itis. Ngayon, so, iti mo po na kasarming na pakaidedayawan ni Diyos, diti mo na mabalbaliwan ka, iti sumat lang nga nga, iti kinalintag. Nakita mo na lintag ka, lumilintag ka. Nakita mo na satuan ka, nagbaling ka na satuan. Ibagat ka na kayo. Once kinawat mo ni Apo Isus, kasapok yung mga salatan mo, nagbaling ka ng nalintag. Saan mo nga po na nis-nis ka, saan ka may kari? So nga dadya kanta, saan ka may kari, Apo, nis-nis sa kraan. Kunay ni Diyos, may kari ka. Saan ka nis-nis? Nadalusan ka. Amen? So inawat yun ni Kristo, nadalusan kayo. Adda kayo ni Kristo, mamati kayo manijay. So adda ikan ni Kristo. No kaya mo kung balbaliwan nga natanay, ibiyag mo, kitaan mo ito eh. Kita
Kita niya sa amin. Kita niya sa uwi niya ako. At dakanyak ni Kristo, nabalbaliwan na nitibya ko. Nagbali na mo na lintan. Apay nga gabay ng kanyak na iting abisyo. Apay nga gabay ng kanyak na iting maning aramid. At dakanyak ni Kristo. Nga mga patawad iti nalintag nga aramid. Nga mga patawad iti nasalpan nga ugali. So at dakanyak ni Kristo. So kumita iti sa amin. Kaya babalbaliwan na iti sumantang alamang manipod ti dayaw, ingana ti dayaw. From glory to glory. Even as the Spirit of the Lord. Babaan iti Espiritu iti ako. Isu iti nananay ng barbar. Anya ti Espiritu ti ako. Muna kang John chapter 6 verse 63. Iti Espiritu ti ako. Isu iti sa iti Diyos. The words that I speak unto you, they are Spirit and they are life. Kat isu iti nananay. Namang balbalikin ka. Nung kumikita ka iti sarili. Di ta nga makitam. Iti nananay. Nga kinasya sino. Iti biyag mo. Amen? Praise God. So iti Espiritu iti ako. Kat isu iti mang balbalikin ka. Nung kumita ka iti Diyos. Kung iti bilang, mabalbaliwan ka, nung kumita ka kina Apo Isus. Kat itiwagas ang kumita ka kina Apo Isus, kat babaan iti panagdunag mo iti sa una. Babaan iti panagbasa mo iti sa una. Nung anya jay, unana, may papankin, nung anya jay nalpasan na naramidan ni Apo Isus sa cross. Nung anya jay nalpasan na inkarina. Nung anya jay nalpasan na inpainan. Dahil ito'y, itinangriing, di ka panunutan. As you look into the Word of God, you are going to be changed from glory to glory by the Holy Spirit. Nugununang may isaw ti Diyos. Nag-focus ka ti isaw ti Diyos. You will allow the Holy Spirit to change your life. So if you will focus on the Word of God, you will allow the Holy Spirit to change your life. Palpalubusang na ti Espiritu iti ako, amang balbaliw iti ka. Kaya itamatan nga umay iti nananay kapanakabalbaliw iti biyag mo no palubusang iti Espiritu iti ako na isu iti mamidaran kenta. Amen? So that is the fifth step you have to do in the process of change. And then, last, number 6. Ano sa nyo din? Kayo, tungkalan nyo masin din takalong iti matayon. May salamanan. So the sixth step you have to do in the process of change is, kung ano dito ay, diligently apply the truth you have learned day after day. Diligently apply the truth you have learned day after day. Every day, diligently apply the truth you have learned. So, ikagumam nga ipatungpal dagiti pudno ang adan mo. Ikagumam nga ipatungpal itinaldaw dagiti pudno ang adan mo. Apay nga ikagumam nga ipatungpal dagiti pudno ang adan mo. Ngamin, nga ikagumam nga ipatungpal dagiti pudno ang adan mo, itinaldaw iti biyag mo, napaspas nga makabanti ka iti biyag. So nung kaya mo napaspas nga makabanti ka iti biyag, kat naanay nga magkitang ti panakabalbalo iti biyag, ikagumam nga ipatungpal dagiti pudno nga naadan mo. So you will change and renew the spirit of your mind through diligence. Mabalbaliwan kin mapabaroy ti espiritu ti panunot mo, babaan iti kinapingat. So kasano ka kapingat? Kasano ka kapingat nga mangipakaam mo kadagiti pudno nga naadan mo. Dagiti pudno nga naadan nyo dito, anda ka dito nilibagaan nyo. Amo yun ti panagadan sa andag, nagtugtugaw pa dito nga dindinan, nagbasbasa ti sa Diyos. Tapno na, ano yung napaspas mo, muna giti panakamu giti sa Diyos. Ibagam na giti pudno, ipatungpal mo na giti pudno. Di ka balay mo. Ibagam na ito yung pudno, awaton na ni Apo Jesus. Hamo ang kasapulan na dalawan na giti mading aramid na pagwinawat na ni Apo Jesus. Makita na nga umaykin ko na ikinalintag ka iso, imang patawag kanya na itinaimbag na aramid. So, paunagan. Una na, ipatungpal mo, ikagumaam, na ipatungpal na giti pudno na naadan mo. So basahan niyo magkakapsat niyo na Jeremiah chapter 12 verse 16. Kasi ko na, and it shall come to pass, if they will diligently learn the ways of my people. Kung di Diyos, nung nagkikita tao at napiyad da, diligently learn, nung napiyad da nga mangadal, kadagiti wagas ko. So kasano ka kapinag nga mangadal iti wagas iti Diyos? Kasano iti kinapinag? Dati man, ang tukong kayo man tatan. Sige. Kasano iti kinapingat nga mangadal iti sa iti Diyos? Iti kinapingat nga agadal iti sa iti Diyos kat nakafocus ka karag iti sa iti Diyos.
denggam menalaing iti sao iti Diyos. Basaam, nung saan na nga basaam iti sao iti Diyos, saan na nga denggam menalaing iti sao iti Diyos, ibagat na kayo, lumasano ka pa yung nakimpingat nga umunag iti panakamu iti sao iti Diyos. Ano na, babaan, itinananay nga panangipatungpal mo, kadagiti pudlo, anaadat mo. Kasyay ka absan. Katitimutan nga napaspas ang makabanti ka, itibiyag. Kung na iti Diyos, nagiti tao, nung napingat da, nga mangadal, kadagiti wagas. Basta di man yung kanala dyan, ito Hebrew chapter 11, verse 6, ko na dito, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. He is a rewarder of them that diligently seek Him. So diligently apply the truth you have learned day after day. Kaya punay ni Diyos, He is a rewarder of them that diligently seek Him. So ti Diyos, kat gungunaan na, dagiti na pinat nga mangasapol kinuha. Ti Diyos kat gungunaan na, dagiti na pinat, agyaman na kiti kinapingat niyo. Daga po kayo din mga lugar. Yung sakripisyo, dahil takot kinapingat. Kaya po natin Diyos, gungunaan na kayo. Amen? Saan nga sayang, kapsapkin ganyang natin mayamit? Saan nga sayang, natin nga aldaw mo tata? Saan nga sayang, natin sakripisyo mo tata? Kung natin Diyos, gungunaan na ka. Gapot ang makita na, nga napingat ka. Kapuna na, gungunaan, dahil napingat, nga mansapol kanya. So kasano man napingat ka mansapol ni Diyos? Saan lang nga itiyo may kung itinagin panagdi mo? Saan lang natin panagbasa panagdangan mo? Ludigat ibagatin ka, takno na paspas ka makabanti itigat, takno na paspas ka umunag ti panakamu iti ako, kaya takno mapalindigam na nananay kay ti Diyos katadda na kanayon kin ka. Dahil ito'y iwagas na, ikagumaam ngay patungpal dahil ipudnuan na adal mo. Ipakita mo iti Diyos no kasano na pingat ka nga magipatungpal kadagiti ipudno nga naadal mo. Saan ka lang na taga-dengan? Saan ka lang na taga-basa? Saan ka nga lumakay na taga-dengan? Saan ka nga bumagat na taga-dengan, taga-basa? Kung na ni Apostol Pablo, pinungungtan na dagiti namati. Isugot lang iti magbalaktan ka. Nabayag kayo na agdendengan. Ang uuray kayo na ang iti magdengan nyo. Imbis ko ba nga kayo matag, iti magkasabay, iti gayam nyo, diyang amoy, iti kapsat, imbis matag na kayo kung iti mangishere, dahil ito yung nangaganyo nga na imbag. Apay nga, when isumasat na yung umunag, iti panakamoy, iti sa iti Diyos, gamin saan nyo nga ibagbaga, dahil iti pudno nga na atal nyo. So wala yung ibagak na iti pudno nga na atal ko. So ibagay yun tayo, iti matangrehan ko Diyos. Amen. Nawagawin ka, kakita ang may isang tao, nga pangibagaam, dahil ito yung pudno nga na atal mo. Ni Kristo, iti pundasyon, iti pamati tayo. Inawag mo ni Kristo. Nung kumita ka ni Sarming, makita nga dating ka ni Kristo. Makita nga nalindag ka. So, bayad ka kumita ka ni Sarming, luminlindag ka nga luminlindag. Bayad ka ibagbagang na iti pudnungan na adal mo, luminlindag ka nga luminlindag. Sumansanto ka nga sumansanto. Agbiag ka, mabalbaliwan ka, manipot iti dayaw, inggan iti dayaw. Change from glory to glory by the Holy Spirit. So, iti Espiritu ni Apo. Isu ti manginagdanan tika. Apay, gapo, ta ibagbagang, dagiti pudno anang adal mo, manipod iti sao, iti Diyos. Kiti bagat tingkang, umay, iti panakabalbaliw, iti biyag mo. Dahitoy iti maysa, nalapag, iti panakabalbaliw, iti biyag ti tao. Saan na nga makungap, iti niwat na, nga mangibaga ka, dagiti pudno nga na adal na. Mabain nga mangibaga ka, dagiti pudno nga na adal na. Nga mibagat tingkang uray, may salang na tao, iti pangibagaam. Kaya once ka rin tao ka tinaknon na, dahil tingin bagang na tinapudnungan na adal mo iti dahil manipod ka rin iti sa uti ako, kung nati Biblia, rinibribo ang hell, iti agrag-ragsak iti langit. So anyan nga nagragsak, anyan nga naggasak, dahil iti saka ang mangidanon ka, dahil iti nag-iimbang ka damang. Anyan nga nagragsak, may ayatan iti Diyos naman kita ka, dahil iti ngiwat na mangibagbaga ka, dahil iti pudnungan na adal ka. Nga ni Apo Isus, iso ti pundasyon, iso iti bato, iso ti pundasyon, iti pamati kayo. Nga ni Kristo nga da tayo, iso ti mangtad ka tayo, di pa nakabalin ng mga raming karigili amin ng pagayatan ni Apo Diyos. So that is the sixth step you have to do in the process of change. At ipatungpan mo, ikagumaan, ipakita mo masanungan na pingat ka,
na magipatungpal kanang itibudluan na adan mo. Kat itimuat na makita, itinankanay na panakabalbaliw itibiyag mo, kat agbalin ka nga tao na taknan, na nakman kinananay na maay. Ayaw iti Diyos, kat iti Diyos ikamil na ka, tas itinang parsuan na tingkaw, mapagpalinan. Kat tuwag ninyo dito ako na iman iti, amen? Naway ang laro na makipagtakdan na yung kanya. Ikanto naman itinabahan ng madayaw ni Apis. Ibagang na kayo makaksan. Ang kalagiti amin nga sa uwi ni Diyos na nangagan nyo. No kaya't yung agpalinalag, dagito yung sa uwi ni Diyos di tapos yun, buyugan yung itipanagyaman din ang Diyos. Ipas mo, itipanagyaman din ang Diyos. Kung nga pong nangiwat mo, kanagyaman ka din ang Diyos. Hallelujah. Sige kapsan. Saan mo ka malabsan na hindi ka oras? Han mo ko na ito nagawid ka sa kagyaman. Awanan itikas itiday ko rin ang kanya. Awanan itikas itiday ko oras. Nunay di ko oras ka taglabas. Saan mo lumabalik kay Sophie? So, takta, ikas mo, itiinibang, itiako, itiako. Bayad na dati dito yung nagiging mo, nag-uurnong, at dahil nagdakal na baligi, hindi pa nagmaymay sa tayo, namanglukat ka na itiniwat tayo, na iburay tayo, dyan inaon, itipuso tayo, dyan pa nagyaman tayo kinako, dyan po natin ako, yaman ang itaring kagayin kami ko rin itipuso, taring kagaya ka, padayawan ka, so dyan taring kagayin kami ko rin itipuso, ako Diyos, padayawan ka, presyanan ka, at palalaking ka, binindaran ka, manginanaman talaga iti sa oras. Wala po Diyos, agyaman ang kinagin pa ngayon, mga manginandaran ka niya. Kapsat yung ganyan, numarik na ako nagitiluwang na agarubos, gapuin ni panagyaman mo, iti kinimbag, iti ako parubusaw. At na iti butil niya, iti Diyos ka nagitiluwa tayo. Itahangan niya, nilinawon iti pusong nagpakapsat yung ganyan. Hindi kapsat. Mabalimat na agpalintulong ka, as tayo patulubang mong ginihapo. Katikas mo, iti panagyaman mo, iti kinimbag niya. Kat mabalimat kayo nga akong nagitiima, as panangisong iti biyag mo kinukuha. Mabaglan iti panagyaman mo, kaya taring kagay ngayon kami na diti puso. Kaya po na di Biblia, nagiti taring kagay ngayon kami na diti sa puso. Kaya po tayo gamal mo, iti kaya po kayo na. Nagita na taring kagay, iti taring kagaya. Kaya piso na kita, iti may makumpal, iti kaya. Tingnan sa ito eh. Kaya taring kagay ngayon kami iti Diyos. Dahil ito yung ayat iti Diyos. Nagagit pa mo na iti Diyos, kaya nagagit karamihan na Biblia. Yung oras na nagiti man pa, nagagbuking ka para iti sa bayan. So, exam na ito eh. Kaya tiniimbag na iti Diyos. Iso ko itiglan mo rin ba? Sige lang sa sige. Sige na lang na kayo niya. Ipapaling na niya ako Diyos. Pinaya sa aking kanas. Ikas mo. Tiniimbag iti ako iti Diyos. Yes, Lord. Nag-imbag ka. Sige, tiniimbag ka iti amas. Yes, we praise you, Jesus. Kaya ako sabi na ako nilalagay na bitin niya. Kung hindi na kami na ako Diyos kalinis. Kaya kami ang Diyos. Tabayan nila. Kita kami nalagay sa ako. Nakikita kami ka sa saan. Kini Spirit of the Heavens. Kaya balik kami ito marumaso. Nagbalik kami ito tayong sayo ni Mama. Kaya kami ang Diyos. Yes. We praise you. We praise you. Kapsang tingin, kaya din Diyos na inaw na nananay, di presensya na. Kaya din Diyos, nagyaman ka. Hindi kiniimbag na itigyan mo. Hindi karamin na itigyan mo. Hindi karamin na itigyan mo. Hindi karamin na itigyan mo. So kaya din Diyos, nagyaman
Praise God, praise God, praise God. Dahil na rin ang mga pinagtanong-tanong. Kasi kinayan, saan ka mo mga gawin? Saan ka na lang ulit pinananay ka bang mga may kabugin niya ako Diyos? Kaya niya ako Diyos na may nagpulos kin kay di ba mga? Kaya niya ako Diyos na may nagpulos kin kay di. Kaya na rin naman. Kaya na may pwedeng pwede na nanay ko na nakagas. Kaya na may pwedeng pwede na taon na namarunong. Sulit na at ito yan ng Diyos. Yes, Lord. Yes, Lord. Praise God, praise God, praise God. Kati mo din para mamadayan niya ako. Praise God na may nangyayari yung ginawa yung kas mananap ko lang yung parang ito yung may declare na condition. I-declare pamagaling titinagan niya ang Jesus. Kapunay nawat mo rin iti sa una nita puso. Iti tarika kay ni. Natay ni Diyos. Isu iti tarika kay mo. At talinaw nita puso. Inidiklara at itaw na ni Diyos nga tapan na di amin na panakawag kin panakamo ay wanan nang iti puso kin panuhag mo. Inidiklara at tinagimbag na ima iti ako. Iti sudag talinalan nga magidanan ka. Mga iwan kin ka. Tapusan ka. Mga nagkatsan ka ang padadahan. And I declare blessings be upon you and your family. And every circumstances and every disease and every negative situation, I command it to turn around in your favor. And unto him who is able to keep you from falling, be glory, majesty, dominion, and power, both now and forever. In Jesus' name, amen. Glory be to God. God bless you. Hallelujah. God bless you.